Siyawamukela ku-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukulandela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Baphelele isibhaxa be-ANC beshawa ibona ke abe-IFP lokhu kulandela inkulumo kaDuma nowisenzo sikaDuma laphana emcimbini kaNkosi uDini Zulu laphana uBusolundi. Emva kokuba ke lento le uDuma enze lesenzo sakhe asenzile, abe-IFP babeke sebedinwa beganunwa bathi begalela yonke into eqoke kwe-ANC. Njengoba uyibonela umlelo wami eyithombeni bebeshawa ibona ke abe-IFP. Uthe esechaza uDuma wathi Shlalo yazi manginendlela awuyireport lento kuyiprovince ukuthi ena sesibulewe induku. Isisibulela inkatha ngenduku lapha kwaceza. Ama-complete amaningi nawo ka-10 asefile induku. Nawo ka-13 asefile induku asesibhedlela kumanje silande wona cishe ayatishwa lapha esibhedlela. Awuyireport kuyiprovince Shlalo le ndaba le. Amaphoyisa lapha waceza masikhuluma nawo athi nawo asehlulekile. Inkulumo esikuthola yona siqinisekisa ukuthi izwi likaDuma siboniso Duma laphana ke obekade edelela undunankulu kaZulu laphana ke badinwe bawula abantu. Kanti ke luya trend udaba lakhe la inkundleni zokuxhumana ukuthi ke uphuce undunankulu kaZulu wathi ke uhulumeni onamandla. Abantu ke babuza umbuzo owodwa ukuthi ke uhulumeni ube mkhulu nini kanye nenkosi yesizwe samaZulu sonke uhulumeni kuqale nini ukuthi abe mkhulu. Mntana sekhaya ngiyafisa ukuthi ngizovula khona laphana kwi-comment section malana nalolu daba. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, phinde comment kulona konke lokho kumahalo sokwenzela ukuthi kube wena olethelwa eyishisayo noma zize nge-tray kuwe. Mina angibambele video hlangane laphana kwi-comment section.